Der war manchmal ziemlich frech. Überheblich. So, Bobrowski mit Stviest kapurna, quei pastai en kapts ast Bobrovskis, nus poets, beastrituingi stast stui en Berlinu en kāpeniku, kui Bobrovskis buvinuns, kadan bei izjauns iz Prūsan, kadan bei per gūbuns tīnus tī en kapurnan au paltunstan kapan. Es biju daudz, ka iztvīls talai ainut kuida ekskursija, kuida koiti digi dirītvējans tan kapan. Habt ihr noch eine Frage an Bobrowski? Die ist hoffentlich.